Dobro večer, evo nas na posljednjoj večeri 14. Liburnija film festivala. On je 91. godište i u Saboru će postavljati pitanja. Njega barem niko neće pitati gdje je bio 91. Neovisna lista oportunista je film koji je nastao za prošle parlamentarne izbore, odnosno za izbore 2011. godine, gdje smo se kao tadašnja grupa studenata odlučili kandidirati na parlamentarne izbore kako bi istražili izborni sustav kod nas. Svašta se izdešavalo od te godine kad smo se mi kandidirali na izbore, ali sama esencija je apsolutno ista. Sad će i mama zapaliti. Evo ti i mama palite za dedu svijeću. Naši filmovi nastali su u sklopu Restartove škole dokumentarnog filma kao zapravo završni rad, završna vježba. Sve je to bilo u suradnji sa mentorima koji su nam bili dodijeljeni. Šta si rekao bija, ko se tuka? Onaj nabildani. Pa te ovaj lik je luđak, ne mogu vjerovati da se nešto tako događa na nogometu. Moram ti priznat da je nama poprilično nadrealna situacija jer kao neki filmovi gdje smo donosili grube rezove u malu sobicu u kojoj je 12 ljudi i komentirali ih, sad su tu pred hrpom publike na ogromnom platnu. Da podsjetimo, u zadnjih 4 dana gledali smo ukupno 22 filma u konkurenciji. Zahvaljujem što ste dolazili i gledali sve ove filmove s nama na novoj lokaciji. Odmah bi predala gospodinu Zoranu Medvedu tu čast da proglasi najboljeg dizajnera zvuka. Ovu nagradu dodjeljujemo Vesni Biljan Pušić i Ivanu Zeliću. Film koji inspirira, koji nekako tako lako radi, tako kad te vodi film i zapravo nameće ti što sve skupo moraš napraviti. Lijep pozdrav svima u Opatiji. Beskrajno mi je žao što ne mogu večeras biti sa vama na dodjeli nagrada, pa vam se želim ovim putem zahvaliti na nagradi za filmsku fotografiju na filmu Iza lica zrcala. S nama je redateljica filma, Katarina Zrinka-Matijević, molim da primi nagradu. Osjećaj je naravno super, festival je super, nagrade su super i sigurno nisu slučajne jer ekipa moja koja je dobila nagrade, znači snimatelj Jeran Hrpka i ljudi koji su radili zvuk i snimali i montirali, dakle Vesna i Ivan Zelić, su ljudi koji su u stvari, još dok se pisao scenarij, bili uz mene. Dakle, nisu dobili film u onoj fazi kada je nekako za očekivati da ga dobiju. A onda se dogodilo čudo. Djed je preživio. Oženio moju baku i živio skoro do posljednjeg rata u nizu ratova koji su likom harali. I stvarno su, kao što kaže vaš festival Dičite film, oni su ga stvarno disali. Ja sam beskrajno zahvalna i ponosna na njih i zahvalna žiriju što su to uspjeli prepoznati i što su ti ljudi nagrađeni. Ništa, stvarno mi je žao što nisam mogao doći do Opatije, tako da vas pozdravljam iz improvizirane montaže u hotelskoj sobi u Trakošćanu. Pozdrav svima, ja sam Igor Bezinović i evo pozdravljam vas sa mog balkona u Zagrebu. Nešto smo čekali. Najbolji film 14. Liburnija film festivala dodijelit će naša članica žirija Karolina Mancini. Please. We give this award to Dum Spiro Spero and to Pero Kvezić. Vrlo mi je drago i iskreno sam počastvovan s ovom nagradom. Dozvolite mi da prvo zahvalim Liburnija film festivalu što nas je ugostio i žiriju što nas je nagradio. Ako mi je zbog ičega žao što sad nemam 20 godina, onda je to razvoj foto i video tehnologije od vremena kad sam bio 20-godišnjak. Kad čovjek počne raditi film,
onda ga radi s idejom da ga vidi što više ljudi. A druga ideja da se što više svidi ljudima. I utoliko ovo ne samo retroaktivna potvrda da smo dobro radili, nego i podstrek, ja se nadam, za drugi, treći i sljedeći film. S obzirom da ova priča traje već punih 14 godina, ja bih se, ponavljam još jednom, najviše zahvalio naravno publici i svim autorima. Taj festival i postoji cijelo vrijeme upravo zbog vas, ali naravno i ovom timu ljudi koji stoji ovdje sad iza mene i oko mene. Gotovi smo, šta sad? Nismo gotovi, već u nedjelju imamo novu projekciju u Voloskom u Mandraču, slučajno kino, Liburnia Film Festival uplovljava u Mandrač. Prikazat će Rakiješki dnevnik Damira Čučića na fasadi jedne zgrade, to će biti dosta spektakularno. I ako Bog da i ako vrijeme da, 1.9. u Lučici u Ičićima, ponovo Liburnija uplovljava, tako da nismo zapravo ni gotovi. Nastavljamo dalje.